आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरे अहानबद मरुइबा पाउ कोविड-19 की वैक्सीन मणिपुर सिजनब हौनबगी मतंग सेमखिबा स्टेट स्टीयरिंग कमिटी की अहानब मिफम ngasi ayu इम्फाल दा पांगथोखरे मणिपुर हौजिक ओइरिबा कोविड-19 की फिबम यंगसिनब लाखिबा केंद्र की टीम अदु हौजिक मोरेदा लैरि प्रधानमंत्री न हाइरि लेबाग असि की मियाम दा फंगनगदौरिबा कोविड-19 की वैक्सीन अदु विज्ञान की तंगाई फदब मचाक पुमनमक सोइदना याहुनबा होनगनी अमसोंग नुमिनिनी चथगदबा भारत पुंबगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिंगी मिफम ngasiदगी गुजरात की केवाड़िया दा लेबा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दा हौरगनी लेबाग असिना मालेमगी लाइचित ओइरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमतोइना लांथेंगनरी लमदम सिगी मियामना सखंगनरबा मियोय कयानसु लानफम असता माय पांगनबगीदमक आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिमकना अराइबा थौंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा अमगा फुट तरुक लामनना लैनबा माय मिट अमदी खुदसा तोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी सुमांग लीलागी नुपी साबी सकनाइरबा आर्टिस्ट रोबिंद्रो लंगथबालना मियामदा कोविड-19 दगी ngaktoknaba अपील तौरदुना हाय रोबिंद्रो लंगथबालना मियामबु खुरुमजरी हौजिक फाउबगी ओइना कोविड-19 की वैक्सीन पुथोक्त्रिबा मरमना लैना असिदगी ngaktoknanaba अमत्ता ngairaba पाम्बैदी चेक्सिनबा हाइबसिना ओइरी सरकारना लाइचत असि थिंगननबा होनरिबा सिगी मथक्ता अखोई पुनमकनसु भाब तामिनदुना लाइचत असिदगी ngaktoknanaba तंगाई फदबा नियम अहुमसी अखोइना ngakna चटमिनसी अखोई खुदिमना युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदना उपसी सापोन नत्रगा हैंड वाश सिजनदुना खुदसा सेंगना हमतोक्सी अमसुंग मी अमगा अमगा की मरक्ता फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन बाहाइबसिना इसा अखोगी नुंगसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamgadawribani मियामबु अमुकसु अना खुरुमजरी हौजिक मपुंगबा पाउ कोविड-19 की वैक्सीन मणिपुर सिजनब हौनबगी मतंगदा सेमखिबा स्टेट स्टीयरिंग कमिटी की अहानब मिफम ngasi ayu इम्फाल दा पांगथोखरे मणिपुर सेक्रेटरी साउथ ब्लॉक की कॉन्फ्रेंस हॉल दा राज्य की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार न सभापति ओइदुना पांगथोखिबा मिफम अदुना वैक्सीन असिगी कोल्ड स्पेस सेम सानबा अमदी फगरहनबा अमसुंग हेल्थ केयर वर्कर सिंगी डेटाबेस सेमगी मतंगदा खनकी हंदक स्टेट स्टीयरिंग कमिटी असिगा लोइनना स्टेट टास्क फोर्स अमदी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स सिंग सेमखिबनी मरगसिदा मणिपुर हौजिक ओइरिबा कोविड-19 की फिबम यंगसिनबा लाखिबा केंद्र की टीम अदु हौजिक ngamkhai की शहर मोरेदा लैरि मोरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा मखोइने टेक्नोपॉल जिला की सीएमओ डीएसओ अमसुंग एमओ सिंग उनदुना सरदुदा अमदी टेक्नोपॉल जिला दा ओइरिबा कोविड-19 की फिबम दा खनखि मिहुत कांगबु असि ngasi नुंगथिल इम्फाल की खुमन लंपाक बाल भवन दा लेबा कोविड केयर सेंटर दसु चटकने अमरोमदा मणिपुर नंगरांग नुमिदांग वरम फाउबदा कोविड-19 पॉजिटिव केस अपुनबा मसिंग 19,990 सुरे हौकिबा पुंग 13 दा इम्फाल ईस्ट अमसुंग इम्फाल वेस्ट दगी मी अममम सिकिबगा लोइनना लाइचत असिना सिबा मसिंग 290 सुरे नाबा फकिबा मसिंगना 10,915 सुरे नाबा फबगी चांगजादा 35.8 नि हौजिक एक्टिव केस 3,359 लैरि लेबाग असिगी मियामबु कोविड-19 दगी ngaktoknaba तंगाई फदबा चना कांगलोनसिंग ngang चनबगी मतंगदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हौदोकिबा जन आंदोलन कैंपेन मणिपुर सुमाई पांगना चथरी मियामगी लुचिंगवा मदी सरकार की मकोक थोंबा ऑफिशियल कयानसु सरुक यादुना आंदोलन असि मपुंग फानबु होनरी जन आंदोलन असि सरुक यादुना मणिपुर की अहानबा क्रिश्चियन चर्च फुंगयो बैप्टिस्ट चर्च उखरुल की पास्टर जागलै कापिंगना मियामना तंगाई फदबा चना कांगलोनसिंग ngang चतुना लाइचत असि थेंगनमिननबा अपील तौरी कोविड-19 दगी ngaktoknaba mayam punna chekchina leiminashi face mask uppa sapon amadi sanitizer sijinaduna khutcha shengna hamthokba amadi mi amaga foot turuk lapna leiduna social distancing ngakna leiba ashi khaktana ekhoi covid-19 dagi ngakthokba ngamgani laina ashidagi ngaktoknaba hitak putoktri फाउबदी एकोई चेक्चिना लेशी चुराचांदपुर जिला की सेंट जॉल हाई स्कूल दा नुपी मचा सिंगी हॉस्टेल अमा ngasi ayu ट्राइबल एफेयर्स अमसुंग हिल्स की मंत्री बुंगजागिन बाल्तेन हांगदोखरे हॉस्टेल अदु एमएसडीपी पीएमजेवीके की मखादा साबनी
Sinjol khungang asi Manipur ga Mizoram ga tainaba ngamkhai da leibana hostel asina nupi macha mahiroi sing mafam adu da leiduna mai masing tambagi khudong chaba fangalagani tabiriba pawasi Akashwani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi leibag asigi miyam da fangan gadawriba COVID-19 gi vaccine adu bigyan gi tangai fadaba machak pumnamak soidana yahona bu hondagani mangna hai COVID laichet ki lantheng bada pusi kudimak kanaba mideng thambagum vaccine asi mipum kudimak ta soidana yahona bu honabana khwaidagi mangjil thaba thabak oigani mangna hai vaccination drive asi ningthina mawong maril chumna amasung mapung phana pangthoknaba thak kudimak ta sarkarna punna honaba tangai fade Pradhan Mantri na hai COVID-19 vaccine sing sarib adu sarkarna kumna yengsili sarkarna Bharat ki hidak saba sing malemgi regulator sing atai lebak sing sarkar sing institution sing amasung vaccine sariba malem thagi company sing pau phaunari ngarang COVID-19 ki phibam amasung madu thengana ba sem sariba sing amadi management gi matang gi yengsin na pangthok ki ba mukhya mantri sing yawba awangba thaki mifam amada Pradhan Mantri na wafam asi phongdok ki bani mifam adu mapungoina rajya nipanda akhanaba bindeng thamduna pangthok pani Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi nungtil pung 5 makhaida Lucknow University lingkhat ki bagi sama suba kumon thorom da saruk yagani thorom aduda Pradhan Mantri na University adugi sahi chama subagi ningsing sel mayek puthokani amasung India Post na phongba akhanaba postal stamp amasung special cover phongdokani Numinini sathagadaba Bharat Pumbagi presiding officer singi mifam ngasidagi Gujarat ki Kevadia da leba Statue of Unity da hauragani mifam asigi kumsi sahigi nungi wakhalondi mating leba ganatantra amagi damak legislative executive amasung judiciary ningthina tengbangna yamna maru oi habasini mifam adu Rashtrapati Ramnath Kovind na hawdokani Uparashtrapati amasung Rajya Sabha gi chairman M Venkaiah Naidu thormadu da yawgani Lok Sabha gi adhyaksha amasung mifam asigi chairperson Om Birla numit nini gi mifam adu da saruk yagani Pradhan Mantri Narendra Modi na hayeng Sangvidhan numit mifam loishinbagi numita wa ngangani Gujarat ki Rajyapal Acharya Devbrata Mukhyamantri Vijay Rupani amasung atai saknairaba miyoi kayasu mifam adu da yawgani Akashwani ki paumi na hai mifam adu yawnaba Vidhan Sabha amasung Vidhan Parishad singi presiding officer pumnamak bartan tawkhre makoi 13 soidana yarugani haina khangalakle mifam adu da Rajya Vidhan Sabha singi secretary sing amasung makok thong official singju yawraba yai Assam Rifles ki Commander Conference 2020 ngasi pangthoklagani COVID-19 laichet leibana mifam asi video conferencing ki khuthang da pangthokani mifam asigi saruk ama oina Meghaloi da leiba Assam Rifles ki headquarters na Negrims ka khusam nana Sindhu nangarang Lightkorda plasma donation screening camp ama pangthokre camp adu Assam Rifles ki Director General Lieutenant General Sukadip Sangwan na hawdokhi Nagaland nangarang naunami humbudra mapan positive oirakpadagi rajya sida COVID-19 positive oiba apunba masing 19,913 sure naba phakiba masing na 10,900 yaure active case 1,900 leide leina asna sikiba masing na mi 50 sure Meghaloi da ngarang naunami 53 positive oirakpadagi apunba active case 9,913 sure ngarang mi 50 naba pharakpadagi puna naba phakiba masing na 10,950 yaure rajya sida hojik phawbada apunba positive case masing 10,950 sukre sikibana samatara sure loishilakpada COVID-19 dagi ngakthongnaba face mask uppa futaruk lamnana leiba khutcha amadi mai mit taru tanana thamba haiba achamba thong ahum asi ngangna chatpinaba amuna ningsingjari arobidama roiba pa umuhana COVID-19 ki vaccine Manipur da sizinaba haunabagi matang da semkiba steering committee gi ahanba mifam ngasi ayuk Imphal da pangthokre Manipur da hawzik oiriba COVID-19 ki fibam yengsinaba lakiba kendra gi team adu hawzik more da leiri Pradhan Mantri na hairi lebaga sigi miyam da fangan gadawriba COVID-19 ki vaccine adu bigyan gi tangai padu machak punumak soidana yahona bu khonagani amasung Numinini zathagada Bharat Pumbagi presiding officer singi mifam ngasi dagi Gujarat ki Kevadia da leiba Statue of Unity da hauragani pauloi jare